Kajing kublay ka bakarpang ayang hagli ko por nam taipa. Dan su lagi. Jin na daidan mentang. Kano indak kemen eh. Dai ngamak bakrak. Gijing seneng gijing kerawi jong i. Hakapor election ipase lama gilai sa puli. Tak ada julong ipa barok sakit. Ngamodur bala dai pa dam. Kano gaji kemen yi. Bokun rong ba jong i. Ulong yang lam baru em. Apalagi sebenarnya may power it. Bilang kibreu. Kibomdan gajing nang gajing stan. Gajing dok di singkerdok. Di ayah na kat kene kekerdam. UMLA bat MDC Kamauhati constituency ba Charles Marngar ulajau umat Jerum tang mariakan mau tempang yalau kepau bala klat no nakasla perthei bat kumjuru haba ai khublei bat pendon buram yala ka kami kabadang don hasenda jong u hadu menta kibadai lingba jongki kiba usayo ya kalong renyang kumni kumba ulong Daka jamru syaka weipat kekerdan ban yo syakri kamha susu syakipat ba Mauhati constituency hi barok kawei. Uba chal sababatai lengkot yala ka jingya lenti ha ka jingim ka jong u. Kensan ulajau umat Jerum habakan mau yalau kepa bat ai buram lang yala ka kami ha ka tei kerensan penkop buram ya u daki sau shnong kibaha papo ka nong jeri dorbar pelun ha ka laipo tarik ulaber Ar-hajar ar-paulai kabalalong hamadan shnong nong jeri. Katei kerensan penkop buram la penyai di kisau teli kisnong ki badan hapo ka nong jeri dorbar pelun ki bakentop be ka nong jeri mission, nong jeri upper, nong jeri maubu, bat nong jeri solang. La ban kedau hang ni bo ba Charles Marngar ula syajit ningkong hakipat ba ka Mauhati ban long kum udukhat naka Indian National Congress syaka ying dorbar ka Khasi Hills Autonomous District Council lani ka KHADC naga benta ka samoy ar-hajar khat khandai hadu usnam ar-hajar ar-posau. Henry ula shim benta ban aireng naka ju ka parti haka election badang shibanai menta barula syajit ban long kumudukhat syaka ying dorbar thau an ka jella naga benta ka samoy ar-hajar ar-paulai hadu usnam ar-hajar ar-popra. Badai halor katega benta ula syak penkop buram hala ka snong balakha ya u. Bad ki pajba nong song snong kila pediang buram kerpang ya u. Laru ban penken mau baka snong nong jeri kala penmi arngut ki MLA kata u Dr. Didi Lapang ubalabat bun sin kum menteri rangba ka jella bat menta ula song thait no bat long kumunang aibut ke NPP baru MLA baar ula long uba Charles Marngar. Kum kinong song asmo ban ai kublei yati kum kinong song baro kaba idap ke semua kumen kaba krau bagi dang yo kum kine ki kun senrang nene kum ki para ijongi yuban wan ban sim kum kane ka kerdan ban but ya ka nuksa jongi mahe di lapang dia hakane upor gaso hanam yuti baro hakane upor ya ikubler ki mahe ki labut ke bijak jong mahe lapang so sisen gaso na
Ong epi tong ini ada ke batap di ke bacam ya yuna he mengarpak de sube lapang mo. Yak pulai mahe arpwe kalawan kuntu. Nde pitre tung ibor jongpi. Ida pergi sokmen. Inge ro mentap sisim kum we pli. Kum we mele jongi ale sibun kijinge kisatan ku. Dingis no ba Today ban Randian, today ban Tur, Semat Seprang, today ban Randian. Bagi kami lentiro, hawa arajar, arpunyo, pidi bidan. Sim kum kini kikeran emale. Ingay sem baba, bagane kaburam kabapilayo, kandom kodno tanggane hengi angnut ban angnay sekman. Kinyo bansyong haki syuki kibadon haki hakabor nang babila ban penulong ya kijing mu batik jing ano jompi naga benta ka strong ka thau kari ka jai benrew bat ka state hi baro ka wai kidan sibun syuki issue kibaka ri baka jai benrew ko jongi ka don ka hadeng ingay stem babila unong yalang ubadon ya ka bor batay ikhtiar ubadon ro ya ka jing strong baka jing andon bantre na ka benta ka jing bha ka jing na jong ka slong ka thau ka jella bakari hi baro ka wai Ngama kena ai kublai sisi imei badipa. Imei bakha ibapun yang iba penhe pensam yang wadah pedeng pun kijing apedeng kijing duk kijing kudu. Ilong kami ilong kepa ibalong kami kepa kijanga. Yang mentah ni la arnga hendak mau pipor kita dapat. Kapor kepamat jing sisa. Kapor kabe kauri alut kauri kapor babami tang kaca bagamlo kapor kabe chat itang jur sudah kapor bakum khanung kong yanga namar bakya dijikit bahapkit hayeng sem dak imei ipara kapan biang pendap di yang kesem Kamtam tugas nem balas sedang panggupa. Sungunga himan di dong habret di dong ba ibi biret ibe don lang be sendak mangabak para inya ka dung ipa nomroy ibe kit ya ba ya kaying kesam pakinya ka ini ani chno Kiperlok kibalai kit ya baklam kibahi ngasam la arnga bang kelat api kejing le bahapi kaying kesem kapor tenteng say onga bubulong keras ki mutani ay belas bubuy siya si dunayo belardo wan semel tenteng kapor kaba tanang pantisal lupa nga ng bulong keras onga to sa bubu ng alpa nomor be kami. Aga jingya nanti nasuk kemen. Kau boleh ulah kerku ya di jingem kejung. Nam jula pangklet igi breu ke belalai bahaya na hasno. Tang bala are sijar keteng lut mentah ni. Tang gawai kuak ngaban ong haga senong mencuri barok. Happy barok ke belalai bahaya. Kublai sibun, ya kajing bahaga jumpi, balale bahapi, balong burungan, kumni kumolong. So kemen makai kublai gerpangan, hakinong hikai, ikong sal lalu, kong nak bapri baklat lo. La arnga bangkelat, ibu bulung keras, kinong hikai senong. Ay kublai gerpanga namar badai mapi hamtam ni kong na iba seneng iba kerau iba penilenti balong buru ibu dai kinong hikai iba seneng iba kerau hai balong buru ibu ni la aranga bangklet nakamta imei iba ka iba punya iba long gadau ba yang na Mengalong kumne kumangalong.
Kampat dan gawai ga sinru ba imei penduk musim na. Kapag persang bande ya kano kam. Kejing kublay ga bakarpang ayang agli ko pornam taipa. Dan su lagi. Jin na daidan mentang. Kano indak kemen Ray ngama baklat. Gijing seneng gijing kerawi jong i. Hakapor election ipase lama gilai sa puli. Ta gadi julong ipa barok sakit. Namodur bala dai pai dong. Kano gaji kemen yi. Bukun rong ba ju i. Ulong yalam baru em. Ableis bone mei pa i. Pilong ki breu. Ki bomdan ga jingnang ga jingstan. Ka jinge ga jingduk di singkudo. Pi ai hana kat kene ka kadap. Kapag ayam.